Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 5% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ka jingsio ka barik but hila ban legu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Kahinyo Trap Youth Council kumshi benta banyai beteng ya gajing persya halor gajing yok kam sam shiti shagishnong ka West Khasi Hills District daki barjala kalapha da gajing tho shaginong yalam shnong bakim dei ban ai ya ga no objection certificate shagi barjala ki batrei kum ki gram dak sabha jonga post office u president jonga seng uba lumlang kharse imle hagajing ekran bat kelat pathai khubor ula ong bakidon kumba shispa arphongut ki barjala Kibala yok kam kum ki gram dak sabha lengba ka post office ban leit sam shiti shaki saufu artli kishnong kibadon hapo ka West Khasi Hills District bat nagaliang jonga seng kalapan pau baki ni gibar jela kin namla satya ban trei ya ka kam hapo upur usam jonga district namar bakani ka kam kalong ka ba wat ki trai jela ru ki la ban trei da ka basuk oi nitip chai post office kadeka office jonga Sarkar India, hari nakalian jungi keseng ni kerensai ngimlak bandian bagi nong sam city kinde nomor jelah. Apo West Khasi Hills District ha kaneka Risal Kepalami ha katayo balai jong punai Julai hadu shispa at kumut ki baterai kum kita ginom sam city lani ilaban ong kita gram dak sabha GDS tenak liang jongi niui hadu sap at lagi snong kibagila ka sarkar kala penkrek bagi long kum ginom sam city bisolongo kumnu sarkar ka ailat ya kini kisis pa at rungut watang ya ki kitang jongi snong kiptip dai kin long ginom sam city jong badong kan jongi tenak liang jongi kaseng kumangila krensai men haga khatnyau tarik haga sengi jong kajing likhu ko wasis pa pra jong mutira sing sim ngila plat ya kani ka sithi bangin sam hagi snong ki thau bakim dei ban INOC lani jakasa igni barjala nambar hagi jing yakhi yuni barin kong hag tu bor paladap hag bangi yakhi yak tu san rut ligi snong ki ba ki wan trai hendai ngi i lengba kawai dap ki snong kepala INOC hadu sangut tindak liang jongi ngim puasuk bakin jia kum itu kijing jia kum bajia senang lap bitang berjuwe-juwe rengi lay kenduk ru yau senior superintendent hasilong nak liang jong ngila air ngkar ga jing tho ba ngim puat yagi asada bagi wan trai hapo jong ka West Khasi Hills District namar gi kwa dagi khasi gi jongi bakin long ginong sam city hagi sinong ki thau gi jongi nak liang jong lo ong keren sai hoi namar ba kawan lembaga recruitment naga na Delhi kisim tangi bi bahek mak henrai kila banyo kumki gram dak sabahan dan GDS rai lada kita kisnong kibaki kin letre kim INOC lani kim I jakasa kim la ban letre kum tagi haban du no tu pus hadin la se ka sarkar ka haban thung no de kitrasno ngim de shu balong kum ha advertise balada ki de bantip ke English bat Hindi rai lada ngi ong bagi de bantip ke khasi bat garo hang tang yang penting kena bagi berujung itu dia. Di nakalian jongi dengan saya pasang ban sak, ban nginget, bakane kum bagi samla jeng West Khasi Hills District la ajeng kesian pura yang i HWC West Khasi Hills District. Yang harengkat bagi samla kedukam, ini yang harengkat bagi snong ditau. Ba namar ngi i ladawan sam city gibat la kandon kajeng rumah snong.